Troksi Kebra Phoa Jadi ka Amrit Mahotsav 76th third celebration of 15 August India Independence Day ke Talondun. Samilang Solem salong BOD members ang hoye Farman Bangthong Kebra nar kebatum nomination aloki jogdun. Kecheng Siapong KSYC Trophy Football Tournament Cup Haberam Rong Parpatho Klamlong ke Pamanpon. Troksi Kebra Phoa Ajadi ka Amrit Mahotsav pache tondun si Kecheng si East Karbi Anglong District Yogasana Sport Championship surihini rainkorahini Pamanpon. 76th third celebration of 15 August India Independence Day ke Talondun. Pai ni pai krip horni. Bogajan CCI Playground Hanjalangso Press Club Suruputhal Mondol Committee Office ex-UPL Welfare Society NGO Baliputhar Lem Sapapani Forest Bid Lapen Deupani Forest Bid Anpata Pregjam Malong Independence Day ke Talondun. Somsi Hanjalangso Press Club asai Hemalong Klengdun Terangari Dengpen Lama Ingthurpon. Suruputhal Mondol Committee asai Hemalong Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Pen Lama Ingthurpon. Halapu ex-UPL asai Hemalong Chesong Biari Dengpen Lama Ingthurpon. Deupani Forest Bid Rajesh Lakhiari Dengpen Lama Ingthurpon. Tapapani Forest Bid Monalisa Borari Dengpen Lama Ingthurpon. Lapen Kaprek Adin kedoan tumsi tami amithang asai Hemalong Talon pon timisen pen pachon pon binti. Hanjang so pen rejip tanong pi report Malong News. Ini tum Bokajan Subdivision Angkang ex UPL Welfare Society NGO hen pen tami India Pini Independence Catalona long. Ini tum hen pen sitami Ningarong pen labangso alama pangjar pon lo Piningan India ex UPL Welfare Society NGO Bokajan Subdivision hen pen sitami nitum Ningarong pen nitum labangso Pini labangso alama ke pangjar pon abangke lahendo make pangjar pon Ningarong piglo lasi ke bangjian sitami nitum lason dak thak ningi sipen ki claim ke dam sitami puthot nilitum cisik cidang pon nilitum ex UPLA Welfare Society Bokajan LA pen tami nilitum da India alama mangjar pon lo nilitum insamjin pen kami pachun pon lo pen non nilitum Prang pen stame bang bom talon pun bom lo talon pun bom non 1947 pen non an 75 years chok lo ini tum la ex UPLA BNLA pen stame samjin pen la India alama pangjar pon Tangre pinina itu mari teng pen national flag ke pangjar do na butha ko an ningarong do ilitum iningarong pig lo la so butha ko pangjar pon pen ning samjin la pen kadu ka bes tameni tum isiat do pen samjin na pachun pon Board of Director mate BOD members Anghoe Farman Samilangso Large Size Multi-Purpose Cooperative Lamb Society Limited alo Kili ke padu ponje phanpura pini bangthong kebra narkep abang pu bang piatum nomination alo ke jokpon Korkanthi constituency ke parlo Samilangso lem salong nonang kili ji pai ni phai inkora player ni BOD Anghoe Farman kili ke padu ponje phan nomination alo ke jokpon lapen scrutiny sitami pedopon Laswa fit me padu pon si koson sila bangso kili galong vote ke jokpon Nang jima lapen koson pen si ingsam jin pen ke pachun pon thek jima puthak te than pon som si vote jok data fit ballot box Samilang so police station along si ejo pasang polapen puthot ani vote lakha pen ang thek paklang pon pu pusi che than pon bang so nomination alo ke jok arni along aphai kelong pon lake an reserve ang hoy along bang thong ke brai si reserve for women ang hoy along bang pli anpata ST SC ang hoy along bang ke thom Sonsi pangrum pet pen bang thong kebra ner ke bang pu bang piatum BOD ang hoy Farman cepate pon popu pang dakpon Bang so kili galong madu sita merat cari asong assemble ke an pon longle nomination alo ke jok pon along SO Firus Inki returning officer Rajan Timung sub registrar Puliram Timung lapen Samilang so lem sa chunbang
sarsing rong piat tum pen si bangso sai misen pen pechon pon dong mukak pen Daniel Sontemong report Malong News. KSYC Hawar Kehat Regional Committee ahin pen kecengsi Football Cup ke peman pon along Denakat Football Club la pen sekelang jun Football Club atum angbong si kecengsi patu pon cenglo bangso along Denakat Football Club atum gol hini pen si sekelang jun Football Club atum apan parem pon laso along KSYC CEC Sonjot Timong la pen kong chun bang Jivon Bela pen Sport Secretary si Im Bela pen Hawar Kehat Regional Committee mepu long sodar Englang la pen kong chun bang Edison tok betum chetong dunsi patu ahin RDP pon ke patu kang sai pon AFA referee Birson Kramsa Kasa referee Bisnu Terang lapen Dong Mukak Sport Association referee Amor Terang Harlong Birong Pharatum ahin pensi insai pon Dong Mukak pen Daniel Sontemong report Malong News. Patit pi ponse alang litum President Secretary lapen Sport Secretary alang litum ini first KSYC Cup keceng si Arnilo lasi nilitum la so bang pining alang litum jepatir pi pon lo lasi alang litum pen nilitum chingwai pon mek lo la ke la pining ke cheng lo lasi ningkan ke thoma phansi nilitum ladak bang bipon po ningkan ke thom pining first lo morning second third la son si dampo ningkan ke thom an ke nilitum lembon po karena tom api ke dakpan akaprek lo mas ningkan ke thom api pen jong si alang litum jong si ki bipon na ning hang lang plonte alang litum bena ko chingwai thu po jong si apel bang lagile nanne ake me dolang plonde la nilitum chance pon apel bang ke ake mang pon ke lalo nilitum non obekimiatum non kiturmiatum hai especially la kachar lio somaratum ilitum kana hok dopik aprang ke ilitum anutinta lason football patulo plonde arning sam practice po plonde ilitum la feel long si dodun et po lason kapatudun lason bol ki humdun pen ke cheng lok lason ta ilitum claim dun sitame non ove ki mietum bang ke mobile ke od bang patherong kacharli bang tini lason dokoketi lasi ilitum la football kapatu bang ke ilitum han ok pran pen ke cheng lok ilitum long ke non e prang ke India long pusame scoop ke do lo lasi sports sa bang ke ilitum ke nang sot garbia itum karbia khai bang ke pa pipik lang ilitum bang aso pen le pangbar dam lo lonte lasi laso ke mang pen alang litum aning ke hang pen pacheton si nilitum central committee nitum atim anta alang litum long pacheton nun si nilitum ta alang Denakat Sport Association tu tege lanjut Sport Association apa gol hini pen cepat pon lo lepas tege lanjut tu gol isian si pion chon Pai ni pai kre trogar ni Bogojan Sport Association Indoor Stadium along Bogojan Sport Association atum pen patir piponsi Troksi ke brapo ajadi ka Amrit Mahotsav along pacheton dunsi Yogasana Sport Championship surihini ra ingkoi rahini farman pedopon bangso along yoga ke claim aning ke hang bang pu bang piatum ong dung apai pen cepate dumsi nong e cepalong pondenti hanjang soten rajipsan rong pi report Malong News. All Assam Inter-District Men and Women Hockey Championship ke paman pon Japan Arni hot pon tanglo. Pai ni pai kre trogar ni ani kangsam por 5 player por Nijangkar Bianglong DSA Waisong Stadium long kechengsi All Assam Inter-District Men and Women Hockey Championship ke patu pon Japan India Hockey Treasurer Assam Olympic Association Treasurer lapen Assam Hockey Kongchunbang Topondas pen kahumri ke padopon labangso kahumri asai kedeng ponalong ke patu aklam ke mesena jok ke bangci pai pai ceklo nipai ingkorana ke parni pen sai pangcheng ponsi citia ceklo nipai player ni angdong kiti padopon popusi All Assam Hockey Maipu Topondas pen perangkia pan tan pacenipon labangso ke patu kecepate ponji aklam kahumri asai angdengalong Kasa Kongchunbang Sonjoy Kro Mohandas Bora Dunmai Phulapen Technical Director Hockey Nasir Uddin Ahmed Convener Technical Assam Hockey Lapen Social Sevio Be Atum Chetongdon Satgaung Pen Degonto Terang Report Malong News. ভাল লাগিছে যে যোৱা প্ৰায় 6-7 মাহ আগত অসম হকীৰ সাধাৰণ সভা হৈছিল আৰু উক্ত সভাত West Karbi Anglong Sports Association হকীৰ ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতা ইয়াত আয়োজন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে আৰু জেনেৰেল হাউছে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই হিচাপে আজি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে আমাৰ লগত আমাৰ টেকনিক্যাল ডাইৰেক্টৰ হেড আছে মোহন বৰা
টেকনিকেল এক্সপাৰ্ট নাছিৰুদ্দিন আহমেদ বিহুকে লৈ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ এইকাৰণেই যে আজিকালি এটা কথা সদায় উচ্চাৰিত হৈ থাকে যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ টুৰ্ণামেণ্টবিলাক হ'লে তেওঁলোকে থকা খোৱা খেলৰ পৰিৱেশ বা খেলপথাৰৰ বিষয়বিলাক নজনাকৈ খেল চেংচন দি দিয়া হয় বুলি কয় ষ্টেচনে। সেই কথা লক্ষ্য ৰাখি আমি যিহেতুকে বৰ্তমান ক্ৰীড়া সমাজটো যথেষ্ট সজাগ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিফ তুলিৰাম ৰাংহং দুয়োজনে খুব উদ্যমী ক্ৰীড়া সংগঠক আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনটো সৰ্বভাৰতীয় ক্ৰীড়া পৰ্যায়ৰ এজন সুদক্ষ ক্ৰীড়া সংগঠক আৰু তেওঁলোকে ক্ৰীড়াৰ উন্নতিৰ কাৰণে যথেষ্ট বাটকটু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আহিছে অসমৰ ক্ৰীড়া উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমিও অসমৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাই হৈছে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগিতা আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই আমাৰ প্ৰতিভাসমূহ ওলায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা যাবলৈ বাট মুকলি হয়। আৰু সেই খেলে ইয়াত অহা আমি 28 আগষ্টৰ পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ আন্তঃজিলা ছোৱালী আৰু ল'ৰা হকী ছিনিয়ৰ মেন পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অঞ্চলৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব, ইতিহাসৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে। আৰু শুনি আপোনালোকে ভাল পাব যে ৰাষ্ট্ৰীয় খেল আৰু 75তম অমৃত মহোৎসৱ আমি সমাপ্তৰ দিশত গৈছোঁ, কিন্তু এই অঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰীয় খেলক প্ৰাধান্য হোৱা নাছিলে। আৰু উদ্যোক্তা সমিতিত বিশেষকৈ আমাৰ চিফ তুলিৰাম ৰাংহং ডাঙৰীয়াক আমি অসম হকী ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলক ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ তেতিয়া বহু খেলুৱৈ আছিলে, যিটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিটো আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থা আছে তাৰ পৰা যোগদান কৰিছিলে। আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত পুৰণি বৈৰা বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ভাল হকী খেলুৱৈ আছিলে, ফুটবল খেলুৱৈ আছিলে আৰু ভাল হকী খেলুৱৈ ফুটবল খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা ওলাইছিলে। ডেণ্ডাঘাটতে প্ৰায় সেই খেল অনুশীলন চলিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ডিফুটো হকীৰ পৰিৱেশ অলপ আহিছে যদিও ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ছাইডত হকীৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট পুৰণি। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ হকীৰ পুনৰুজ্জীৱিত উঠিব। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ দুটাই টিম গেম আছে, এটা হৈছে ক্ৰিকেট আৰু এটা হৈছে হকী। এই দুইটা গেমেই বিশ্ব দৰবাৰত স্থান আছে। বাকী যিমান গেম আছে ইনডোৰ গেম ৰাখিছে। সেইকাৰণে এই খেলবিধক ইয়াত আয়োজকসকলে এটা সুস্থিৰ চিন্তা চৰ্চাৰে ইয়াত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এই খেল লৈছে। আমি অসম হকীৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ ফালৰ পৰাও যিমান পৰা যায় এই খেলখনৰ যাতে সফল আৰু সুন্দৰ আয়োজন হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াম। Assam Hockey Pen Kewa, Assam Hockey Art Secretary, Lapen Alangli Indian Hockey Treasurer lo, Lapen Assam Olympic Association lo Treasurer, Sir Topon Das, Alangli Pinida Kewang Bangke, Field Infection, la non Kewang Ji, Senior Inter-District Men and Women Hockey Championship, Daksi West Karbi Anglong Sports Station, Sike Hospondi, Chithik Pon lo, Asila so Pansila Alangli Tum da Wang lo, Technical Tum da Wang lo. Field nang lang lo, son si field bang kerens na imal, hai putak selang litum, wati pen wang lo. Asal litum ta la West Karbi Anglong District Sports Station ta cik cedang pan pang cengpon po, son si PPC ke claim na ima. Anke nilitum pan instruction ke piateng sa nilitum pang cengpon po si mathalo. Ames bang nilitum 28 to 4 September an kepajudi po si mat. August men si cengpon po. August 28 to September 4 an. Si ning thedolo je kadu kawe aleng kithitum ta nang chirap don rap peti la pendak local staff tum mane itum sub station district sports station colleagues tum ta chirap rap peti nang litum kalang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da abirta.